Tim za bezbednost dece osnovne škole 3. oktobar Bor organizovao je predavanja Moj drugar Facebook za učenike od 5. do 8. razreda i opasnosti i bezbednost na Facebooku za roditelje. Predavač je bio Miloš Petrović, urednik elektronskog časopisa Facebook-Srbija.com. U dobu tehnike i računara značajan deo zauzimaju društvene mreže. Facebook je jedna od najpoznatijih. Facebook, u bukvalnom prevodu knjiga lica, je internet stranica koja služi kao servis za socijalnu mrežu. Ovo je odličan način da se obnove stari prekinuti kontakti, ali i da se uspostave nova poznanstva. Međutim, ova društvena mreža krije i niz opasnosti sa kojima prvenstveno treba upoznati decu. Predavanje pod nazivom Moj drugar Facebook, koji je danas održan u školi 3. oktobar, imalo je za cilj da decu upozna na jedan pre svega šaljiv način, da ih upozna sa opasnostima koje postoje na Facebooku, da deci dadu znanje na koji način mogu da se zaštite, da čuvaju svoje podatke, da se čuvaju od nepoznatih ljudi na Facebooku koji ih dodaju i tako dalje. Ne treba preterivati na Facebooku, treba podesiti privatnost i sve će biti u redu. Generalno je mnogo veći problem sa roditeljima, zato što roditelji uglavnom su, nažalost, manje informatički pismeni od svoje dece danas, i to je sa jedne strane loša stvar, jer ne mogu svojoj deci na pravi način da daju savete vezane za Facebook, za društvene mreže i za internet. Mislim da je osnova u dobroj komunikaciji roditelja i dece, da od starta roditelji stvore neku vrstu poverenja sa decom. Deca, ali i odrasli, još uvijek nisu dovoljno upoznati sa mogućnostima koje pruža Facebook i nepromišljeno koriste mnoge aplikacije koje slabo poznaju. Zato je potrebno češće organizovati ovakva predavanja da bi se između ostalog postigao određen stepen edukacije o ovoj društvenoj mreži, što je timu za bezbednost dece osnovne škole 3. oktobar i nadalje u planu.